Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1990 ingabo za RPA inkotanyi zatangiye urugamba rwo kubohora u Rwanda zigamije guharanira kubaka u Rwanda rwa buri wese, zigacyura impunzi z'abanyarwanda bari bamaze imyaka irenga 30 kuva bameneshwa na Parimehutu na Aprosoma mu 1959, zikanahagarika itotezwa n'ikandamizwa abatutsi mu gihugu bari babayemo. Perezida Habyarimana Juvenal akimara kumenya ko inkotanyi zatangiye urugamba, yahagurukije inzirabwoba za FAR kugira ngo zihangane n'inkotanyi za RPF. Azi inshingano zo kwirukana izi inkotanyi yitaga Abagande zigasubira hakurya y'umupaka wa Kagitumba. Gusa iki cyifuzo cya Habyarimana cyakomeje kuba inzozi kugera apfuye ku itariki ya 6 y'ukwa 4 mu 1994, kubera ko ahubwo inkotanyi zaramurwanyije bikomeye, zimuvana ku gitekerezo cy'uko nta butaka zigomba kugenzura, zimugeza ku kwemera kugirana nazo ibiganiro byo gushyikirana ndetse no gusinyana nazo amasezerano y'amahoro. Inkotanyi zahereye Kagitumba zirarwana kugera ubwo ku itariki ya 2 y'ukwa 6 mu 1992 izi ngabo za RPA zigaruriye igice cyahitwa ku Murindi, ahaje kumenyekana nko ku Murindi w'intwari. Hahise hanashyirwa ibirindiro bikuru bya RPA inkotanyi ndetse n'ibiro bikuru by'umuryango wa RPF inkotanyi. Ibi byari bisobanuye ko kuva ku itariki ya mbere y'ukwa 10 mu 1990 ubwo intambara yatangiraga kugera ku itariki ya 2 y'ukwa 6 mu 1992, RPF inkotanyi yari imaze kwigarurira ahangana na 5% by'ubutaka bwose bw'u Rwanda, ubwo nahageraga kuri kilometero kare 1317. Nyuma yo kwigarurira ahantu hangana gutya, Perezida Habyarimana yabonye ko noneho yari akwiye kwicara akumvikana na RPF inkotanyi atajenjetse, akumva ibyo bamusaba, kubera ko yarabibonaga neza ko yari magenda atakaza ibice binini by'igihugu byigarurirwa na RPA. Ubwo nibwo ku itariki ya 5 y'ukwa 6 mu 1992 impande zombi, leta y'u Rwanda na RPF inkotanyi, bemeranije guhagarika imirwano ndetse byongera gushimangirwa mu masezerano yasinywe ku itariki ya 12 y'ukwa 7 mu 1992 i Arusha muri Tanzania hagati y'impande zombi. Ku mugaragaro ku itariki ya 12 y'ukwa 7 mu 1992 mu buryo budasubirwaho imishyikirano y'amahoro yaratangiye kugira ngo hagire ingingo zumvikanwaho n'impande zombi, ubwo ni ukuvuga leta y'u Rwanda na RPF inkotanyi. Umuhuza muri iyi mishyikirano yari perezida wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi, wari wemeye no kwakira iyo mishyikirano, ariko nanone na Marshal Mobutu Sese Seko Kukumbendu wa Zabanga wa Zaire nawe yagaragajwe nk'umuhuza muri iyi mishyikirano, nkuko yari yabitangiye mu masezerano yo guhagarika intambara ya Nsele yo mu kwezi kwa 3 mu 1991 ndetse na ya Badolite mu kwa 9 mu 1991. Imishyikirano ya Arusha yakozwe mu bice bigera kuri 5 ndetse byagiye binashyirwamo amasezerano ku ngingo zitandukanye. Bwa mbere intumwa z'impande zombi zahuriye Arusha kuva ku itariki ya 10 kugera ku ya 17 mu kwa 8 mu 1992, aho zamaze hafi cyumweru i Arusha ziganira ku bijyanye n'imitegekere ndetse n'amategeko agomba gushingirwaho ubutegetsi bubereye abanyarwanda, harimo kubahiriza demokrasi, gushingira ku bumwe bw'abanyarwanda ndetse no kubahiriza uburenganzira bwa muntu no kwishyura ukizana kwa buri wese. Iyi yari imwe mu ngingo z'ibanze zagombaga kujya mu masezerano y'amahoro ya Arusha nk'ishingiro ryari gutuma uburenganzira bw'abanyarwanda bose bwubahirizwa. Nyuma yo kuganirwaho mu cyumweru cyose, amasezerano ajyanye n'iyi ngingo yashyizweho umukono ku itariki ya 18 y'ukwa 8 mu 1992 mu cyiswe Arusha ya mbere. Nanone ku nshuro ya 2 intumwa z'impande zombi, ni ukuvuga iza leta y'u Rwanda n'iza RPF inkotanyi, zongeye guhurira Arusha muri Tanzania, zongera kuganira ku bijyanye no gusangira ubutegetsi hagati y'impande zombi kandi zikanafatanya n'andi mashyaka ya politike yari mu gihugu. Ibijyanye n'iyi ngingo byemeranijwe bwa mbere mu masezerano yasinywe ku itariki ya 30 y'ukwa 10 mu 1992 mu cyiswe Arusha ya 2, ndetse kandi iby'ingingo yo gusangira ubutegetsi byaje kuzuzwa neza hagati y'impande zombi mu yandi masezerano yasinywe Arusha hagati y'intumwa z'impande zombi ku itariki ya 9 y'ukwa mbere mu 1993 mu cyiswe Arusha ya 3. Nanone mu biganiro byongeye guhuza impande zombi i Arusha mu kwezi kwa 6, noneho haganiriwe ku bijyanye no gucyura impunzi z'abanyarwanda zari hanze zigataha ndetse no gusubiza abaturage mu byabo bari barakuwemo n'intambara. Nyuma yo kuganirwaho,
nabyo intumwa z'impande zombi zabishyizeho umukono ahangaha Arusha n'ubundi ku itariki ya 9 y'ukwa gatandatu mu 1993 mu cyiswe Arusha ya kane. Ndetse bwa nyuma noneho ibiganiro byasaga naho byari byarananiranye kugira ngo imishyikirano irangire, byari bijyanye no kuvanga ingabo za leta FAR na RPA inkotanyi ya RPF, maze hakaremwa igisirikare kimwe cya leta ndetse na gendarmerie. Nubwo rero byari byaramaze igihe byarananiranye, byarangiye nabyo byumvikanyweho, maze ku itariki ya 3 y'ukwa munani mu 1993 nabyo bishyirwaho umukono biremezwa. Bukeye bwaho abayobozi bakuru ku mpande zombi bashyize imikono kuri aya masezerano abaremejwe. Aya masezerano ya Arusha yasinywe yarakubiye mu nyandiko ya page 8, yari kubiyemo ingingo zatangaga icyizere ku hazaza h'u Rwanda mu rwego rwo gukemura ibibazo byari byaratumye intambara yo kwibohora ibaho. Reka turebe ibyari bikubiye muri iyi nyandiko. Umutwe w'inyandiko y'aya masezerano waragiraga uta amasezerano y'amahoro hagati ya leta y'u Rwanda na RPF inkotanyi. Aya masezerano yaragizwe n'ingingo 11, zose zari zifite ibyo zisobanura kandi zose zikaba zari zarumvikanyweho n'impande zombi kandi bazemeranyaho. Ingingo ya mbere yaragiraga iti intambara hagati ya leta y'u Rwanda na RPF inkotanyi igejejwe ku iherezo cyangwa se ishyizweho iherezo. Ingingo ya kabiri yaragiraga iti inyandiko zikurikira ni kimwe mu bice by'amasezerano y'amahoro yumvikanyweho na leta y'u Rwanda ndetse na RPF inkotanyi. Inyandiko y'amasezerano yo guhagarika intambara yasinyiwe Nsele ku itariki ya 29 y'ukwa gatatu mu 1991, agashimangirirwa Ibadolite ku itariki ya 16 y'ukwa gatandatu mu 1991, ndetse na Arusha ku itariki ya 12 y'ukwa karindwi mu 1992. Inyandiko y'amasezerano hagati ya leta y'u Rwanda na RPF inkotanyi ajyanye n'iby'imitegekere yasinyiwe Arusha ku itariki ya 18 y'ukwa munani mu 1992. Inyandiko z'amasezerano hagati ya leta y'u Rwanda na RPF inkotanyi ajyanye no gusangira ubutegetsi biciye mu gushyiraho guverinoma yaguye y'inzibacyuho yasinyiwe Arusha ku itariki ya 30 y'ukwa 10 mu 1992, ndetse n'itariki ya 9 y'ukwa mbere mu 1993. Inyandiko y'amasezerano hagati ya leta y'u Rwanda na RPF inkotanyi ajyanye no gucyura impunzi ndetse no gusubiza mu byabo abaturage babivangwemo n'intambara yasinyiwe Arusha ku itariki ya 9 y'ukwa gatandatu mu 1993. Inyandiko y'amasezerano hagati ya leta y'u Rwanda na RPF inkotanyi ajyanye no kuvanga ingabo ku mpande zombi yasinyiwe Arusha ku itariki ya 3 y'ukwa munani mu 1993. Inyandiko y'amasezerano hagati ya leta y'u Rwanda na RPF inkotanyi ajyanye n'izindi ngingo zitandukanye ndetse n'ibindi byemeranijweho nayo yasinyiwe Arusha ku itariki ya 3 y'ukwa munani mu 1993. Izi nyandiko zose mvuze zari ku mugereka w'inyandiko y'amasezerano y'amahoro. Ingingo ya 3 yaragiraga iti impande zombi zemeranijwe ku itegeko nshinga ry'u Rwanda ryo mu 1991 riri kumwe n'amasezerano y'amahoro ya Arusha, ari byo bigize itegeko rikuru, itegeko ngenga rizagenga igihugu mu gihe cy'inzibacyuho. Ingingo ya 4 yaragiraga iti mu gihe habayeho kutumvikana hagati y'itegeko ngenga ry'igihugu ndetse n'andi mategeko n'amabwiriza, hagomba kubahirizwa ibiteganywa n'itegeko ngenga. Ingingo ya 5 yaragiraga iti leta y'u Rwanda na RPF inkotanyi biyemeje gukora ibishoboka byose aya masezerano y'amahoro akubahwa kandi agashyirwa mu bikorwa, kandi impande zombi zigaharanira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Ingingo ya 6 yaragiraga iti impande zombi zemeranije ko Twagiramungu Faustin azaba minisitiri w'intebe wa guverinoma y'inzibacyuho yaguye nk'uko byari byaremeranijweho mu ngingo ya 6 n'iya 51 y'amasezerano yari yasinywe hagati ya leta y'u Rwanda na RPF inkotanyi ku bijyanye no kugabana ubutegetsi biciye mu gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho yaguye. Ingingo ya 7 yaragiraga iti inzego za leta y'inzibacyuho zigomba gushyirwaho mu gihe cy'iminsi 37 uturutse igihe amasezerano y'amahoro yari amaze gusinyirwa. Ingingo ya 8 yaragiraga iti guverinoma iriho nizakomeza gukora inshingano zo kuyobora igihugu kugera hashyizweho guverinoma y'inzibacyuho yaguye, kandi kuba iyo guverinoma izakomeza gukora ntibivuze ko ibyo bizatuma habaho kwica igihe cyo gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho, kandi guverinoma nta burenganzira ifite bwo gufata icyemezo na kimwe cyagira icyo cyangiza mu gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho. Ingingo ya 9 yaragiraga iti inama y'igihugu CND izakomeza gukora kugeza inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho ishyizweho, ariko kuva ku itariki amasezerano ya Arusha asinyweho nta tegeko na rimwe izongera gutora no kwemeza. Ingingo ya 10
yaragiraga ita y'amasezerano ashyizweho umukono na perezida w'u Rwanda na chairman wa RPF Inkotanyi imbere y'umuhuza nyakubahwa perezida Ali Hassan Mwinyi, perezida wa Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania, nyakubahwa Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Repubulika ya Uganda nk'igihugu cy'indorerezi, nyakubahwa Melchior Ndadaye, perezida wa Repubulika y'u Burundi nk'igihugu cy'indorerezi, uhagarariye umuhuza nyakubahwa Faustin Birindwa, minisitiri w'intebe wa Zaire, Dr Salim Ahmed Salim, umunyamabanga mukuru wa OIWA, uhagarariye umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye, uhagarariye umuyobozi mukuru wa OIWA, abahagarariye ibindi bihugu by'indorerezi by'Ubudage, Ububirigi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Nigeria na Zimbabwe ndetse n'intumwa z'impande zombi. Ingingo ya 11 ari nayo ya nyuma yaragiraga ita y'amasezerano yemejwe kandi agizwe ntakuka no kuyashyiraho umukono hagati y'impande zombi. Bikorewe Arusha ku munsi wa 4 w'ukwezi kwa 8 mu 1993 mu nyandiko z'indimi zombi, Igifaransa n'Icyongereza, ariko inyandiko y'umwimerere yari mu Gifaransa. Kandi kuri page ya nyuma y'aya masezerano hagaragaragaho imikono y'abayobozi bakuru ndetse n'amazina yabo, ariyo perezida wa Repubulika y'u Rwanda General Major Juvenal Habyarimana n'umukono we, chairman wa RPF Inkotanyi Colonel Alex Kanyarengwe n'umukono we, umuhuza perezida wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi n'umukono we, wari uhagarariye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Bwana Vladimir Petrovski n'umukono we, wari umunyamabanga mukuru wa OIWA Salim Ahmed Salim n'umukono we. Nuko inyandiko ikubiyemo amasezerano ya Arusha yari iteye. Gusa aya masezerano y'amahoro ya Arusha yari amaze gusinywa ntabwo yishimiwe na buri wese, cyane cyane abo ku ruhande rwa leta ya Habyarimana batashaka ko ashyirwa mu bikorwa ngo batakaze ububasha bari bafite, ndetse babonaga ko abatutsi bagarutse mu gihugu batakomeza kubona inyungu z'igihugu bonyine nk'uko bazibonaga. Aba barwanyaga aya masezerano bashingiraga ku bintu bitandukanye. Icya mbere cyari kinakomeye cyatumaga benshi mu butegetsi bwa Habyarimana by'umwihariko bari mu kazu n'abategetsi bakuru, icyo bangaga cyane ni ukuvanga ingabo. Ibi ku basirikare bakuru babifashe nk'ikosa ritababarirwa perezida Habyarimana Juvenal yari akoze ubwo yasinyaga amasezerano y'amahoro ya Arusha, kubera ko ngo byari bibabangamiye bikomeye kandi barategekanye nawe igihugu mu myaka igera kuri 20 yose nta kibazo bafitanye. Ibyo kuvanga ingabo barabirwanyije cyane rwose. Impamvu aba basirikare babivugaga ngo nuko amasezerano y'amahoro yateganyaga ko hazabaho kuvanga ingabo mu buryo bukurikira. Ariko mbere gato yo kuvuga ku buryo bwo kuvanga ingabo, reka tubanze tuvuge ko ingabo zavugwaga hano ni igisirikare na gendarmerie. Rero mu byo kuvanga ingabo, amasezerano y'amahoro ya Arusha yavugaga ko FARC yagombaga kwiharira 60% by'ingabo zagombaga kuvangwa, noneho RPA ikagira 40%. Ubwo byari bivuze ko u Rwanda rwari kugira umubare w'ingabo ugabanyije muri ubwo buryo. Aya masezerano kandi yateganyaga ko ingabo z'u Rwanda zizaba ari 19,000, zagombaga kubamo abasirikare 13,000 n'abajandarume 6,000. Byari bivuze ko abagera ku 11,400 bagombaga kuva muri FARC na 7,600 bagaturuka muri RPA Inkotanyi. Kandi amasezerano yasobanuraga ko mu bijyanye n'ubuyobozi bw'ingabo, ubwo nabazaba ari abayobozi b'ingabo bazaba ari 50-50. Ubwo ni ukuvuga abazajya mu buyobozi bw'ingabo 50% bari guturuka muri FARC, abandi 50 bagaturuka muri RPA. Ibi rero byatumye havuka umwuka mubi mu basirikare bakuru. Barangije barema imitwe yo kurwanya perezida Habyarimana, yari mu witwa Amasasu. Uyu washinzwe ndetse unayoborwa na Colonel Theoneste Bagosora n'abandi basirikare bakuru. Hanavutse undi witwaga Abaruharaniye, washinzwe na Colonel Laurent Serubuga afatanije na Colonel Pierre Celestin Rwagafirita. Iyi mitwe rero yazizaga Habyarimana ko yagambanye yemera kuvanga ingabo, kubera ko ubundi mu gihe amasezerano ya Arusha yasinywaga u Rwanda rwari rufite ingabo zigera ku 35,000. Ubwo rero kuvanamo 11,400 zagombaga kuvangwa, byari bivuze ko abagera ku 23,600 bari guhita bagirwa abademobe, bakagirwa abasivile. Ariko nanone ku basirikare bakuru byari byarafashe indi ntera, kubera ko muri abo bayoboraga ingabo hagombaga kuvanwamo abagera kuri 1/2, nibo bagombaga kujya mu buyobozi bw'ingabo zivanze bavuye muri FARC. Ibi rero byatumye hafi ya bose bishyira hamwe na Bagosora, Rwagafirita na Serubuga mu kurwanya Habyarimana, kubera ko abenshi muri bo bari bakuze, abandi nta mashuri bari bafite yari gutuma bazakomeza kuba mu gisirikare. Ubwo rero bumvaga aribo bazaherwaho basezererwa mu ngabo. Ibyo rero byiyongereyeho ingengabitekerezo y'urwango bangaga abatutsi, byatumye bafata umwanzuro wo kurwanya aya masezerano ndetse no kutayemera. Ndetse kandi ibi byose byo kutayemera
babikwirakwije no mu ngabo zisanzwe zari zifite amapeti mato. Uretse ibijyanye n'ingabo, ikindi cyatumaga amasezerano ya Arusha abona abayarwanya mu butegetsi bwa Habyarimana, by'umwihariko abari muri MRND, ni ibijyanye no kugabana ubutegetsi, kubera ko amasezerano ya Arusha yateganyaga gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho yaguye yari kubihuriyemo amashyaka ya MRND, RPF, MDR, PSD, PL na PDC. Kuko mu butegetsi bwashyizweho n'amasezerano y'amahoro ya Arusha yateganyaga ko perezida wa repubulika azakomeza kuba Habyarimana Juvenal, naho minisitiri w'intebe yari kuba Twagiramungu Faustin, nk'uko twabigarutseho mu kanya. Umwanya wungirije minisitiri w'intebe wari wahawe RPF Inkotanyi. Rero iyi guverinoma y'inzibacyuho yari igizwe na ministeri 21 zari zigabanije mu buryo bukurikira. Harimo ministeri 5 zahawe MRND, ministeri 5 zihabwa RPF, ministeri 4 zahawe MDR, ministeri 3 zihabwa PSD, ministeri 3 nanone zihabwa PL, n'indi ministeri imwe yahawe ishyaka rya PDC. Ndetse kandi aya masezerano yateganyaga ko hazashyirwaho inteko ishinga amategeko yari kubihuriyemo abadepute bari kuba bavuye mu mashyaka yose yari kuba ari muri guverinoma, n'andi mato mato yateganywaga n'aya masezerano y'amahoro ikaba yari kuyoborwa na perezida uva muri PSD. Ibi rero byatumye abahezanguni bo muri MRND barakarira Habyarimana kuko yarasinye amasezerano ya Arusha. Aba nabo bahise biyunga n'abasirikare barimo barwanya Habyarimana. Kandi nk'uko twabivugaga mu kanya, nanone aya masezerano yagombaga gushyirwa mu bikorwa hacyurwa impunzi. Izo zari kuza zigahabwaho gutura ndetse n'amasambu yo guhingamo. Rero ibi nabyo hari abantu bo mu kazu bumvaga ko bigiye kubahombya, kubera ko bari baramaze kwigarurira ubutaka bunini mu gihugu babukoramo za business zabo ntawe babaza ikintu na kimwe, ndetse kandi babonaga ko za fraude nyinshi bakoraga na systeme zo kwikubira umutungo w'igihugu zari zigiye guhagarara, kubera ko hari yagiye kuza abandi bagenzura ibyo batari basanzwe muri iyo systeme. Ibyo rero byatumye uruziga rw'abarwanyaga Habyarimana n'amasezerano ya Arusha ruba runini. Nubwo byari bimeze bityo, nyuma y'itariki ya 4 y'ukwa munani mu 1993 amasezerano amaze gusinywa, impande zitandukanye zahise zitangira kwitegura gushyira mu bikorwa ayo masezerano. Ubwo rero nibwo ku ruhande rw'umuryango w'abibumbye ku itariki ya 5 y'ukwa 10 mu 1993 akanama gashinzwe umutekano ku isi muri uwo muryango kafashe umwanzuro 872 wo gushyiraho ingabo z'uwo muryango zagombaga kuza mu Rwanda mu bikorwa byo kurebera ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Arusha nk'uko byari byarateganijwe n'ayo masezerano. Izi ngabo nizo zahawe izina rya MINUAR ndetse zinahabwa umunyakanada Lieutenant General Romeo Antonius Dallaire kugira ngo azibere umuyobozi. Izi nazo byageze mu kwezi kwa 12 mu 1993 abagera ku 2548 bagombaga kuba bagize izo ngabo baramaze kugera i Kigali. Nanone ku rundi ruhande umuryango RPF Inkotanyi wari waramaze guteganya abazajya muri guverinoma no mu nteko. Aba bari biteguye kandi bategereje, ndetse n'andi mashyaka yari tayari, ariko abo muri MRND bo basaga n'abatiteguye. Ariko nabo mu mpapuro bari baramaze kugaragaza amazina y'abazajya muri guverinoma y'inzibacyuho ndetse n'inteko. Ariko nyuma ya Zarido abategetsi bo muri MRND barimo basenya ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano ya Arusha mu ibanga rikomeye. Perezida Juvenal Habyarimana yari ku gitutu cyinshi cy'abatari bashyigikiye ayo masezerano ya Arusha, ndetse n'amahanga yamusabaga gushyira mu bikorwa aya masezerano. Yasaga n'uri ku mpande zombi ku bijyanye n'amasezerano ya Arusha, kubera ko yari abizi neza ko mu cyakorwa cyose byasaga naho ntaho yari guhombera. Umwanya we nka perezida yari kuwugumana uko byagenda kose, yayashyira mu bikorwa atayashyira mu bikorwa. Iyo amasezerano ya Arusha adashyirwa mu bikorwa, yari gukomeza kuguma ku butegetsi, akagumana ubutegetsi n'ububasha yari afite mu gihugu. Gusa ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano nanone ryamurekeraga ku mwanya wa perezida, ariko rikamwambura uburenganzira bwinshi, burimo ko nk'ubwo muri guverinoma y'inzibacyuho ntabwo yashoboraga gukuraho minisitiri w'intebe. Hari n'ibindi bitandukanye atashoboraga gukora, kubera ko ibyinshi mu byemezo bikomeye byari mu bubasha bwa guverinoma kurusha perezida wa repubulika. Gusa ariko bikumvikana neza ko kuri perezida Habyarimana wari kumuhitishamo hagati ya byombi atajijinganyije, yari guhitamo ko amasezerano y'amahoro ya Arusha atashyirwa mu bikorwa, kubera ko nibwo yari kugumana ububasha bwe, agakomeza kuba Habyarimana ukanganye ububasha ntagereranywa mu gihugu cyose. Ubwo rero ibi byose byatumye akimara gusinya aya masezerano yarahise ahugira ku bikorwa byo kugerageza kuburizamo ishyirwa mu bikorwa ryayo. Ariko byasaga naho igihe cyari cyamaze kumurengana, kubera ko yari yamaze kwemera ibyari bikubiye muri ayo masezerano,
yarayasinyiye imbere y'isi yose avuga ko abyemeye. Byasaga naho nta nzira yari asigaranye ngo abashe gusubiza inyuma ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano, ariko burya ngo ifaranga ni musema kweri, naho rikubise haroroha. Byihuse Perezida Habyarimana yifashishije ifaranga yahise azana umupangu mushyashya wo gucamo ibice amashyaka yari yaremejwe n'amasezerano y'amahoro ya Arusha ngo azajye muri guverinoma y'inzibacyuho yaguye. Icyo Habyarimana yazanye nk'intwaro muri ibi ni politike yise gushyira hamwe imbaraga n'ubumwe bw'abahutu mu rwego rwo kurwanya umwanzi umwe ari we umututsi. Iyi ni politike yiswe Hutu Power. Ayikoresha asenya amashyaka ya politike yamurwanyaga maze yacamo ibice, nabyo bishyira amasezerano ya Arusha mu ruhande rwo kugenda nabi cyane, ndetse abashakashatsi benshi bagaragaza ko iki kintu cya Hutu Power cyazanywe na Habyarimana aricyo cyashenye amasezerano ya Arusha burundu. Muri iyi nzira Habyarimana yegereye abo muri MDR maze abakubita amafaranga. Barangije bigarama politike za MDR zo kurwanya MRND, ahubwo barayishyigikira bashinga icyitwa MDR Power. Abahawe amafaranga barahoze ari abarwanashyaka ba MDR bari barangajwe imbere na Karamira Faruduwari wari visi perezida wayo ku rwego rw'igihugu, ndetse n'undi murwanashyaka witwaga Murego Donate, ndetse bakurikiwe na benshi barimo na Jean Kambanda waje kuba minisitiri w'intebe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Aba rero baragiye bacamo ibice MDR maze bahangana n'ikindi gice cya MDR cyari gisigaye cyarimo Madame Uwiringiyimana Agatha na Faustin Twagiramungu n'abandi batandukanye. Irindi shyaka Habyarimana yaciyemo ibice ni PL, aho yahaye amafaranga Mugenzi Justin wari perezida waryo ku rwego rw'igihugu, ajyana n'abandi nka Agnes Ntamabyariro na Silas Mbonampeka. Bashinga icyitwa PL Power, basigara bahanganye n'igice cya PL cyari gisigaye cyarimo abandi nka Randuwari Ndasingwa na Madame Kabageni Venansi n'abandi batandukanye. Ariko ibi Perezida Habyarimana yakoraga byo kureshya abayobozi b'amashyaka bahabwa amafaranga n'amasoko ya leta, abari abayobozi bakuru muri PSD ku rwego rw'igihugu barabyanze, kuva kuri perezida wayo Nzamurambaho Frederico, visi perezida wayo Ngango Felicien n'umunyamabanga mukuru wayo Gatabazi Felicien. Byatumye nta gice cya Power kiboneka muri PSD. Ngo abenshi muri aba bemeye kujya muri Hutu Power nka ba Mugenzi na ba Karamira, ngo Habyarimana yabemereye amasoko ya leta, abandi abasonera imyenda bari bafite muri za banki, ndetse banahabwa ibipfurumba by'inoti z'amadolari, bemera kwifatanya nawe basenya amashyaka bari barashinze barwanya politike za MRND ya Habyarimana Juvenal. Aba rero bemeye guca ibice mu mashyaka babarizwagamo bakayacamo za Power, bafashije Perezida Habyarimana gutuma ibyo gushyira mu bikorwa amasezerano ya Arusha bizamo akaduruvayo. Nk'ubwo buri gice cyo muri aya mashyaka cyaba Power n'ikitari Power byatangiye kwitana ba mwana, bavuga ko buri gice aricyo cyari gikwiye kujya muri ya myanya yari yarateganijwe n'amasezerano ya Arusha ku ruhande rwa buri shyaka. Ibyo gushyira mu bikorwa aya masezerano ya Arusha byaragoranye, ariko icyagoranye kurusha ibindi cyari n'ibanze ni ugushyiraho guverinoma y'inzibacyuho ihuriweho na bose. Kubera ko nk'ubwo bwa mbere gushyiraho iyo guverinoma byashyizwe ku itariki ya 30 y'ukwa 12 mu 1993, ndetse n'umuryango RPF Inkotanyi wohereje abanyapolitike bagombaga kurahirira inshingano zo kujya muri iyo guverinoma. Bageraga kuri 28, bari barinzwe n'ingabo 600 zari muri batayo ya gatatu, ari nabo bacumbitse muri CND, ariko nta cyabaye. Imihango yo gushyiraho iyi guverinoma none yashyizwe ku itariki ya 5 y'ukwa mbere mu 1994. Noneho Perezida Habyarimana arahira wenyine, arahirira kuba perezida muri iyo guverinoma, arahijwe n'uwari perezida w'urukiko rwari rushinzwe kurinda ubusugire bw'itegeko nshinga Kavaruganda Joseph. Kuri iyi tariki ya 5 y'ukwa mbere mu 1994, Perezida Habyarimana amaze kurahira wenyine ubwe mu mashusho yaciye kuri televiziyo y'igihugu. Icyo gihe Perezida Habyarimana yatanze imbwirwaruhame maze avuga ko abandi bari bagize guverinoma bagombaga kurahira nyuma ya saa sita kuri uwo munsi. Ariko icyo gihe ntabwo ibingibi byakunze, kubera ko muri uwo mugoroba abadepite ba RPF ntabwo bigeze bitabira kurahira kwa guverinoma y'inzibacyuho kubera impamvu zitandukanye. Impamvu abadepite ba RPF banze kuza mwirahira nuko bari bamenye ko Perezida Habyarimana ashaka ko muri guverinoma hajyamo abantu bo mu gice cya Hutu Power gusa. Ibi byari byo, ntabwo bari babyibeshyeho, kubera ko General Romeo Dallaire yabigarutseho mu gitabo yise Shake Hands with the Devil, The Failure of the Humanity in Rwanda. Yanditse ko mu gihe cyo kurahira Habyarimana yohereje abasirikare bajya gukumira abari mu gice kitari icya Power ngo bataza muri CND ahagombaga kubera imihango yo kurahiza guverinoma. Ubwo iby'uwo munsi bipfa bityo.
byishwe na politike za Habyarimana utarashakaga ko amasezerano ya Arusha ashyirwa mu bikorwa nk'uko yarateganijwe. Ku itariki ya 8 y'ukwa mbere mu 1994 imihango yo gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho yongeye guteganywa, ariko nabyo biranga ntiyaba kubera ko byangijwe n'itsinda ry'abantu bigaragambyaga bari bafite imihoro n'izindi ntwaro bashaka kwibasira abantu bari mu mashyaka atari mu gice cya Power, ndetse Dallaire we yabigarutseho ko muri aba ngaba barimo bateza umuvurungano hari higanjemo abajepe barindaga Perezida Habyarimana. Ibi byatumye imihango yo gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho yongera gusubikwa. Ibyo gushyirwaho kw'iyi guverinoma ku nshuro ya 4 byari byashyizwe ku itariki ya 22 y'ukwa kabiri mu 1992, ariko byarongeye birasubikwa kubera ko wari umunyamabanga mukuru wa PSD Bwana Gatabazi Felicien yari yarayishwe. Nanone ibyo kurahiza guverinoma y'inzibacyuho byarongeye bipfa ku nshuro ya 5 ku itariki ya 25 y'ukwa gatatu mu 1994, ndetse no ku nshuro ya 6 birapfa ku itariki ya 28 y'ukwa gatatu mu 1994 biturutse ku mananiza ya Perezida Habyarimana ndetse n'abandi baheza ngundi bo muri MRND. Gusa nyuma y'uko Perezida Habyarimana akomeje kwanga gushyira mu bikorwa amasezerano ya Arusha, igitutu cy'ibihugu by'amahanga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ububiligi cyamwiyongereyeho, ndetse n'umuryango w'abibumbye umubwira ko wenda gukura ingabo zawo za minuari mu Rwanda kubera ibyo kwitinza kwe kandi abishaka asa n'uwijijisha. Kubera ibi byose Perezida Habyarimana yageze hava ku izima, yemera ko azashyira mu bikorwa amasezerano ya Arusha. Icyo gihe yabyemereye Jacques Roger Bobo wari intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni mu Rwanda. Yabimwemereye bari mu Gasiza mu rugo rwa Perezida Habyarimana ku itariki ya 2 y'ukwa 4 mu 1994. Haburaga iminsi 4 ngo apfe. Nanone ibi Perezida Habyarimana yabisubiyemo ku itariki ya 6 y'ukwa 4 mu 1994 mu nama yahuje abakuru b'ibihugu bo mu karere i Dar es Salaam muri Tanzania, yari yatumijwe na Perezida wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi ngo yige ku kibazo cy'u Rwanda n'u Burundi. Yabyemeye habura amasaha make ngo apfe. Byemezwa ko ubwo bari muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu bari bageze ku kibazo cy'u Rwanda, Perezida Juvenal Habyarimana yarateruye avuga ko nagera mu Rwanda nta kindi azakora uretse guhita ashyira mu bikorwa amasezerano ya Arusha. Ibi by'uko Perezida Habyarimana yari yemeye gushyira amasezerano y'amahoro ya Arusha mu bikorwa byanagarutsweho muri raporo y'amapaji 16 yakozwe na Vladimir Petrovski. Uyu yari intumwa yari ihagarariye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri iyi nama y'abakuru b'ibihugu i Dar es Salaam. Ariko ibi bitekerezo bya Perezida Habyarimana Juvenal ntabwo yabashije kubishyira mu bikorwa kubera ko abatarifuzaga ko ashyira mu bikorwa aya masezerano ya Arusha barashe indege ye ubwo yari mu rugendo abi Dar es Salaam ku mugoroba w'iyo tariki ya 6 y'ukwa 4 mu 1994, apfana n'abantu 12 barimo na Perezida w'u Burundi Sipiriyano Ntaryamira. Ibi by'amasezerano ya Arusha ni nayo mpamvu yagaragajwe na raporo Mutsinzi ndetse n'iperereza ryakozwe n'umucamanza wo mu Faransa Marc Trevidic wakoze iperereza ku bijyanye n'uwarashe indege ya Perezida Habyarimana ariyo yatumye Habyarimana yicwa, kubera ko ngo abahutu babaheza nguni kandi b'intagondwa ntabwo barashyigikiye amasezerano ya Arusha. Ngo rero ntabwo bari kwihanganira uwo ari we wese wari kugerageza kuyashyira mu bikorwa, niyo yaba Habyarimana ubwe. Perezida Habyarimana akimara kwicwa byahise bigirwa urwitwazo kuri leta yari yarateguye jenoside, maze itishyira mu bikorwa iyo jenoside itangira gutsemba abatutsi ihereye ku ruhande, ihitana abarenga miliyoni. Iyi jenoside yakozwe iyobowe na leta y'abatabazi nayo yashyizweho n'abahutu babaheza nguni bari muri MRND, CDR n'amashyaka yari mu bice bya Hutu Power. Ndetse kandi mu gushyira iyi guverinoma ntabwo hirengagijwe amasezerano ya Arusha nkana, kubera ko nyine abangaba batari bayashyigikiye na gato. Jenoside yakorewe abatutsi niyo ngaruka ikomeye yabayeho iturutse ku kudashyira mu bikorwa amasezerano ya Arusha. Mu gihe jenoside yakorewe abatutsi yatangiraga, ingabo za RPA Inkotanyi zari ziyobowe na General Major Paul Kagame zatangije intambara yo guhagarika jenoside ndetse no kubohora igihugu, ndetse bigerwaho mu kwa 7 mu 1994. Jenoside yakorewe abatutsi yakozwe mu minsi igera ku 100, yaje guhagarikwa n'ingabo za RPA Inkotanyi zari ziyobowe na General Major Paul Kagame, maze abatutsi bari bataricwa bararokorwa. Ubwo ni nabwo ku rundi ruhande abari bamaze gukora jenoside mu Rwanda barimo leta y'abatabazi, intera hamwe n'impuzamugambi bahise bafata umwanzuro wo guhungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire. Icyo gihe igihugu kimaze kubohorwa, umuryango wa RPF Inkotanyi wahise ufata iya mbere mu kongera gusana igihugu. Mu bikorwa bya mbere by'ibanze wakoze nyuma yo gutsinda intambara no gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho yagombaga gusubiza ibintu mu buryo. Mu gushyiraho guverinoma rero yiswe y'ubumwe
ku ruhare runini ibyashingiweho ni ibyari byumvikanyweho mu masezerano y'amahoro ya Arusha, kubera ko nk'ubwo Faustin Twagiramungu yahise aba minisitiri w'intebe wa guverinoma nk'uko aya masezerano ya Arusha yabiteganyaga, ndetse n'andi mashyaka atandukanye ahabwa imyanya muri guverinoma nk'uko Arusha yabiteganyaga. Gusa mu gushyiraho guverinoma ndetse n'inteko ishinga amategeko by'inzibacyuho hakuwemo amashyaka yari yaragize uruhare muri jenoside yarayobowe na MRND na CDR. Inzego zose zimaze gushyirwaho hashingiwe ku byateganywaga n'amasezerano ya Arusha, igihugu cyagiye mu nzibacyuho nk'uko byateganywaga n'aya masezerano, ariko iyi nzibacyuho yabaye ndende ugereranyije n'iyo amasezerano yateganyaga, kubera ko igihugu cyarimo gihangana n'ingaruka zikomeye jenoside yakorewe abatutsi yari yarasize. Ni ingaruka zari ziganjemo umutekano muke, imibereho mibi mu baturage, ubukungu bwari hasi ku butaka n'ibindi byinshi bitandukanye. Rero ibi nibyo byatumye inzibacyuho imara imyaka 9. Gusa nk'uko byari byarateganijwe n'amasezerano ya Arusha, nyuma y'igihe cy'inzibacyuho hagombaga kubaho amatora ashyiraho umurongo uhamye w'igihugu. Ibi ni nabyo byashyizwe mu bikorwa ubwo mu mwaka wa 2002 Abanyarwanda batoye itegeko nshinga rya Repubulika, ndetse mu mwaka wakurikiyeho 2003 batora abagize inteko ishinga amategeko ndetse na perezida wa Repubulika, maze igihugu kiva mu nzibacyuho gityo kijya mu butegetsi bugendera kuri demokarasi nk'uko Abanyarwanda bari bamaze kubihitamo bitorera itegeko nshinga. Na nyuma yo kurangira kw'inzibacyuho, bimwe mu byemeranijweho muri aya masezerano y'amahoro ya Arusha byakomeje kugenderwaho kugeza n'ubu, birimo guharanira ubumwe bw'Abanyarwanda, gusangira ubutegetsi mu Banyarwanda, guca indangamuntu zirimo amoko, ndetse kandi na nyuma y'aho u Rwanda rwari rumaze kubohorwa, ingabo za RPA Inkotanyi zavanzwe na bamwe mu basirikare bahoze muri FARC, maze hakorwa igisirikare kimwe cy'u Rwanda cya RDF cyakomeje kurinda u Rwanda n'Abanyarwanda kugera n'uyu munsi. Kandi ibi byo kuvanga ingabo nabyo murabyibuka ko byari byaremejwe mu masezerano ya Arusha. Rero kuri iyi ngingo y'amasezerano ya Arusha buri wese ashobora kuvugaho byinshi, kandi birahari, uhereye ku kuba atarabashije gushyirwa mu bikorwa uko yakabaye, bikagira ingaruka mbi cyane za jenoside yakorewe abatutsi yahitanye abatutsi basaga 1 miliyoni, cyangwa se no kuba bimwe mu byari bigize aya masezerano byarifashishijwe, maze hakaremwa u Rwanda rushya rw'amahoro n'umutekano, ndetse ruha uburenganzira n'amahirwe angana buri munyarwanda wese. Ibi byose rero bituma aya masezerano avugwaho byinshi cyane. Ibyo nibyo natwe twagarutseho mu ncamake. Mwakoze kutwumva.